Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nanone inshuti bavandimwe mwebwe mukurikirana ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone reka tubane namwe rero tubifurize wikose yaba mwebwe muherereye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ubwo turebe ngo mu bihugu bitandukanye by'umwihariko uko ari ibihugu bigera kuri 7 bya Afurika y'Uburasirazuba, ndetse n'abandi bo mwese mutega amatwi cyangwa se muhasha kumva ururimi twe dutamutsamo amakuru yacu. Tubahaye ikaze kandi tubateye yambo. Turaza kugenda tugaruka mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ngo amakuru ameze ate. Turakubitira ku bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bikomeje kwararika bikomeye cyane ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Masisi. Nyamuneka teritwari ya Masisi ikomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano, nubwo amakuru avuga yuko igisirikare cya leta ya igisirikare cy'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri cyamaze kugenda gifata umujyi wa Uvira, ariko muri teritwari ya Masisi ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata, aho bivuga yuko rwose ibitero bya drone ndetse n'indege za FARDC bikomeje kugenda byibasira ibice bitandukanye bya kiriya gihugu cyangwa se bya iriya teritwari ya Masisi. Ndetse nanone turaza kugenda dukubitira ku bijyanye na counter attack ikomeye igisirikare cy'u Burundi cyakoze guhera mu gitondo cya kare, ndetse biranavugwa yuko ukurikije umwuko hari igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye kugenda kirwanaho cyangwa se gishobora kuba kigiye kugenda mu by'ukuri gisa naho gihangana n'inyeshyamba za M23, aho ibikorwa byo gufunga umupaka mu by'ukuri byamaze kugenda mu by'ukuri bigaragara. Biravugwa yuko rero ibikorwa byo gufunga umupaka w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo byakomeje kugenda bigaragara. N'abaturage impunzi nyinshi z'abakongomani zakomeje kugenda zigaragaza yuko inzara ari yose ndetse n'ibibazo byose, ya ibibazo by'umutekano muke, n'igihugu cy'u Burundi nacyo kigaragaza yuko kitari buze kubasha kwihanganira ibyo bibazo. Bigishoboka rero inama y'ikitaraganya yateranye ku munsi w'ejo, biravuga yuko rwose iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda gisa naho gifata imyanzuro ikakaye kifatira izi nyeshyamba za M23 muri iyi ntambara bakomeje kugenda basa naho bahanganyemo. Inshuti bavandimwe, nkuko twamaze kugenda tubibemerera, mudukundire tuza kugenda tureba ngo Kinshasa bihagaze bite. Ni perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wamaze kugenda agaragaza yuko iby'amasezerano aherutse gusinyana n'igihugu cy'u Rwanda ng'isaha n'isaha yahita ayikuramo, kubera yuko abona yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kititeguye kuba acyasinya amasezerano cyangwa se cyakubahiriza aya masezerano. Ibi ngibi arabiheraho kubera yuko avuga yuko ngo nta kuntu byaba cyangwa se nta kuntu amasezerano yaba umunsi ukurikiyeho nyamuneka imijyi itandukanye ndetse n'ibice by'igihugu uyu mukuru w'igihugu ayoboye bikagenda byigarurirwa n'inyeshyamba, we agaragaza yuko ziterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. Rero agaragaza yuko mu bushobozi afite, niba mu by'ukuri adafite ubushobozi bwo guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko nyamuneka afite ubushobozi bwo kwikura mu masezerano nk'ayo ngayo, bigaragaza yuko mu by'ukuri ngara amasezerano mu by'ukuri adateze kugenda yubahirizwa n'ubutegetsi bwa Kigali nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Ubumwe bw'Uburayi bwamaze kugenda burahagarara nyamuneka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu nama y'umuryango w'abibumbye aho bagaragaje yuko mu by'ukuri ngo biteguye gukora ibishoboka byose bagafatira ibihano ndetse bagashyira igitutu gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Bigaragara ko ngo cyakomeje kugenda mu by'ukuri gisa naho gifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa M23, mu by'ukuri ukomeje kugenda ushegesha cyangwa se ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bikavuga yuko ubumwe bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bamaze kugenda bagaragaza yuko mu bihe bitandukanye bashobora kuza gufatira ibihano bikakaye igihugu cy'u Rwanda, ndetse bitaba n'ibyo ngibyo ngo bagashaka uburyo bushoboka bwose kugira ngo barebe yuko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yagenda isoza. Ibi bibaye nyuma yuko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza ukomeye muri ibi bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo nayo igaragaje yuko ngo u Rwanda rwaba rutari gushaka kubahiriza amasezerano rwasinye. Ubwo rero ngo bashobora kuzifashisha ingufu za gisirikare ndetse n'izindi ngufu zose zishoboka kugira ngo barebe yuko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bagenda babihagarika. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nkuko bisanzwe bivugwa turaza komeye cyane ndetse bigaragara aho inyeshyamba za M23 zategujwe akaga gakomeye cyane. Ni inyeshyamba za M23 dukurikije inama yabaye ku munsi w'ejo i Kinshasa. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahamagaje
imitwe yose yaba inzego za gisirikare ndetse n'inzego za gisivile z'ubuyobozi agerageza kuganira nabo. Bimwe mu byemezo byafatiwe muri iyi nama rero harimo ibyemezo by'uko ngo igihugu cyo kigomba kwifashisha all possible means cyangwa se ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko bahangana na M23 bo bagaragaza yuko ari umwanzi ukomeye cyane. Ibyo rero bikaba bigaragara mu by'ukuri mu gihe igihugu cy'u Burundi gisa naho kigiye kwikura muri iyi ntambara nyuma yuko abasirikare b'abarundi bashinza ingabo za leta ya Kongo ubugambanyi bukomeye cyane ndetse no kubatererana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo iratanga impuruza by'umwihariko ivuga yuko igihugu cy'u Burundi aricyo cyatanze umujyi wa Uvira kugeza naho umujyi wa Uvira wafashwe nta n'umusirikare n'umwe w'u Burundi uhaguye. Nyamara hari abasirikare bagera ku 20,000 yaba abari bari mu mujyi wa Uvira yaba abari bari muri iki kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice bya Bibogobogo na Bijombo. Ngira ngo ku makuru y'ejo twababwiye yuko ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zikura aho bita ku ndondo ya Bijombo. Aha rero bikagaragaza yuko bitari buze kugenda byoroha niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ifite umufatanyabikorwa mukuru ariwe igihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka ku mpande zombi. Ibyo ni bigaragaza yuko rero iyi ntambara inyeshyamba za M23 zaba ziri gusa naho zirimo ziragenda ziyisoza. Ariko nanone amakuru dukomeje kugenda tubona mu by'ukuri ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byibasira ibice bitandukanye, yaba teritwari ya Masisi yaba mu bice bya Mikenke, Mikarati, Bibogobogo ndetse n'ahandi hose hariya muri teritwari ya Fizi. Ni ibigaragaza yuko bitari buze kugenda byoroha nyuma yuko FARDC ishaka gusenya ibirindiro bikomeye cyane bya Cyanzu ndetse ikaba yanasubira i Rumangabo igasenya etat majoro ya Monyewe General Sultan Makenga. Ibingibi bavuga yuko ari byo byabaha amahoro ndetse byatuma baramenya uburyo bushoboka bwose bwo gukomeza kuba bahangana n'umwanzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yakomeje kugenda igaragaza yuko ikibazo cy'umutekano muke kiri muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ngo kigomba kuzagenda gikemuka hifashishweho kurasa umwanzi nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Mu by'ukuri rero no mu mujyi wa Goma ntago ibintu byifashe neza habe na gatoya, nyuma yuko amakuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko uyu mujyi wa Goma wari ugiye gushingwamo radio na televiziyo bya Kivu zombi. Ibingibi rero bigaragaza yuko bita Magloire Paruku uyu nguyu yari umucurabwenge mukuru ukomeye cyane muri uyu mushinga wa M23, ariko nyamuneka Kinshasa yamuhitanye kuko ku munsi mu by'ukuri wo kuwa gatatu ubwo uyu munyamakuru yari arimo atembera muri uriya mujyi wa Goma byaje kugenda bihinduka ibintu biba ibindi ndetse aza araswa mu buryo butunguranye. Ibingibi rero bita bigaragaza yuko bamwe mu bakadire ba M23 niyo batangiye kugenda baraswa mu buryo budasanzwe nka buriya. Byaba bigaragaza yuko mu by'ukuri nta security ihari. Isaha n'isaha mwakumva ngo n'undi muyobozi mukuru muri izi nyeshyamba nawe yamaze kugenda yitaba Imana. Uwo bita Colonel Nanga rero we arusimbuka umunsi ku munsi. General Sultan Makenga we sinakubwira kuko hari umunsi abazarendo bigeze kumutega igico, ariko nyamuneka birangira nta kintu na kimwe kibaye. Inshuti bavandimwe mudukunde tuza kugaruka tubabwire mukomeje kugenda munyuramo, by'umwihariko abaherereye Igitega turabasuhuje, abari Bujumbura turabasuhuje, abari mu Cibitoke hano mu bice bya za Cankuzo n'ahandi hose agiye atandukanye mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze rero mu bijyanye n'ingingo z'amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ibigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twavuga yuko ari urugamba rukomeye cyane muri ho, ni urugamba rukomeye cyane kuko ni urugamba rwo guhangana no gutsinda umwanzi kugira ngo ubusugire bw'igihugu barebe yuko bwagerwaho. Bizi saha twababwira yuko rega tutabigiye ku ruhande inyeshyamba za M23 mu by'ukuri n'umwanzi w'igihugu cy'u Burundi, kuko izi saha niba izi nyeshyamba za M23 zamaze kugera mu mujyi wa Uvira, uyu mujyi wa Uvira abaturage bagera hafi ku bihumbi bigera 30 bambukaga umunsi ku munsi bakajya kwihahira no gushaka amaronko mu gihugu cya Kongo. Uyu mujyi wa Uvira cyangwa se umupaka wa Uvira ukaba wamaze kugenda ufatwa n'izi nyeshyamba. Ntago mu by'ukuri wahakana yuko M23 itagiye kuba menase kuri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse nta nubwo wahakana yuko atari umwanzi, kubera yuko mu by'ukuri abaturage b'abarundi umuturage wo mu Burundi wambukaga
cyangwa se wakoreraga ubushabitsi bwe mu gihugu cya Kongo, umupaka wamaze gufungwa. Ubwo rero ntabwo yakwicara ngo yumve yuko ashimishwe no kubiza inyeshyamba zafashe uyu mujyi wa Uvira. Gusa nanone ntabwo dukunze intambara, nta nubwo tuyishaka, twifuza yuko intambara zacika muri aka karere, mu by'ukuri ubuzima bw'abaturage bukagenda bugaruka. Ngira ngo rero turi buze kugenda dukubitira mu bice bitandukanye, turebe ngo biba bihagaze bite kuri aya manywa. Ubwo turagaruka ku bitero n'ubundi by'ingabo z'u Burundi bikomeje mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ibi ngibi bikaba binagaragaza yuko inyeshyamba za M23 ngo zishobora kuba zigiye kwimurira ibitero byabo muri biriya bice. Bamaze gutanga ultimatum cyangwa se iyi M23 yo yamaze kugenda itanga uburyo bushoboka bwose ku ngabo z'u Burundi ngo zaba zikiri hano ku butaka bwa Kongo, yuko zemerewe 100% kuba zashyira hasi intwaro zikambuka ku mahoro zigasubira mu gihugu cy'u Burundi, mbere yuko ngo izi nyeshyamba zaba zigiye gutangira kugaba ibitero kuri izi ngabo z'u Burundi. Ariko Burundi nabwo ntago budohoka, nta nubwo bushaka kwerekana yuko bwasuzugurwa n'iki gihugu cya Kongo, nako n'izi nyeshyamba za M23 ibitero byabo biracyakomeye, ndetse na deployment ku mipaka zikomeje gukorwa. Nk'ubu biravugwa yuko amakamyo y'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byamaze kugenda bigezwa ku mipaka ihana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni mu bice bya za Kavimvira ndetse n'ibindi bice bya hano muri Cibitoke byamaze kugenda byegerezwaho intwaro ndetse n'abasirikare benshi mu by'ukuri b'iki gihugu cya Repubulika cy'u Burundi bamaze kugenda bagezwa hariya. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko iyi myiteguro idasanzwe iki gihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kigaragaza, igaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose imirwano hagati y'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri n'igihugu n'izi nyeshyamba za M23 isaha n'isaha yatangira ibintu bikahita byongera bigasubira amaragasa cyangwa se bigasubira irudubi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Turaza gukubitira ku bitero by'indege nanone bya FARDC bikomeje kwibasira ibice bitandukanye ndetse n'ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23 muri teritwari ya Masisi. Sibyo kandi nituza guturuka i Masisi mudukundire tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhamagara Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ngo barebe icyo gukora mu maguru mashya, niba koko bagomba kuba bakora ibishoboka byose bakifashisha uburyo bwa gisirikare nk'uko babwiyemeje bagahangana n'izi nyeshyamba za M23, cyangwa se bakarekura bakaba bakora ibishoboka byose bagahangana mu by'ukuri n'izi nyeshyamba za M23, cyangwa se mu by'ukuri bakareba yuko inzira y'ibiganiro ariyo yakemura ibibazo muri rusange. Ibyo ngibyo rero nubwo birimo biraba ntago byigeze bihagarika ibitero by'indege bikomeje kwibasira ibice bitandukanye by'umwihariko n'ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Masisi mu mujyi wa Uvira. Turaza gukubitirayo tubabwire ngo bihagaze bite nyuma y'amakuru agaragaza yuko ubwo bari bwose ku baturage, niba hamaze kugenda hagaragara mu by'ukuri impfu za hato na hato zirimo ziragenda zibasira abakadire bakomeye abizi nyeshyamba za M23. Ubwo turareba uwo bita Magrori Paruku wapfuye ku munsi w'ejo hashize. Ibyo rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri bitari buze kugenda byoroha muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage mu by'ukuri bafite ubwoba cyane, bavuga bati ese noneho leta ya Kongo niba yaba igifite ubushobozi bwo kwinjirira uyu mujyi wa Goma bakaba bagenda bakora ibitero nk'ibi ngibi, ese baturage twebwe dufite umutekano bingana iki ku buryo natwe dushobora kuba tutakibasirwa n'ibitero by'indege bya Kongo bishobora kuza kwibasira mu by'ukuri ibice bitandukanye by'iki gihugu by'umwihariko by'uyu mujyi wa Goma. Turaza kugenda dukubitira hariya mu mujyi wa Goma turebe ngo bihagaze bite mu by'ukuri. Ariko nanone tukiri aho ngaho turaza kugenda tureba ibindi bitero by'indege nk'uko bigaragara, aho bivuga yuko muri South Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru ibintu bikomeje gukomera ndetse no gukarata, by'umwihariko izi nyeshyamba za M23 nubwo zafashe umujyi wa Uvira biragaragara yuko batari buze kugenda boroherwa, kuko FARDC Masisi ho ibitero biracyari ibitero, ndetse nta kintu na kimwe kiri butume ibi bitero bya FARDC biri budohoke muri teritwari ya Masisi. Nk'ubu ngubu reka tubanza turebe, hari amakuru avuga yuko guverinoma ya Sud Kivu yamaze gutangaza ko abantu bagera kuri 413 bishwe mu bitero by'abagabo byitwaje intwaro mu duce
Twakamanyora, Katogota, Ruvungi, Mwenga, Ruberizi, Mutarure, Remera, Sanje, Kiriba ndetse no muri Uvira kuva mu minsi ishize. Muri abo ngabo biravuga yuko bahitanywe abenshi ari abagore n'abana n'urubyiruko nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Didier Kabu Luwanga. Nk'uko bigaragara, guverinoma ivuga ko kandi ibi bitero byahise byibasira abaturage benshi batandukanye ndetse bisiga abagera ku 2,000 bakeneye ubutabazi bw'ibanze kubera yuko benshi bavanywe mu byabo n'iyi ntambara. Bivuga yuko M23 ngo yaba yarashoje muri ibyo bice. Ibyo bikorwa rero kandi biteye ubwoba, bifite intege yo guca intege abaturage no kugira ngo abaturage batakarize icyizere leta ya Kinshasa, noneho nginyeshyamba za M23 zijye in control. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero, umuvugizi w'intara yavuze ko ibi bitero bidakwiye kuba byashyigikirwa, ndetse agaragaza yuko atari byo bya mbere, ahubwo ari urukurikirane rw'ibikorwa bigamije kwica, gutera ubwoba ndetse no gusenya inzego z'abaturage by'umwihariko batoye mu by'ukuri nk'uko bigaragara. Ibi bikaba kandi byemezwa n'uruzinduko rwakozwe na guverineri Profeseri Jean-Jacques Parusi Sadiki mu bitaro bitandukanye, aho yagaragaje yuko mu by'ukuri indembe nyinshi ziri mu bitaro ari indembe zagiye ziterwa cyangwa se zagiye ziba indembe kubera ibitero bitandukanye byagiye byibasira ari abasivile bikagenda bibakomeretsa bakajya mu bitaro kugira ngo barebe yuko bajya kwivuza. Abayobozi bavuze ko kandi ingabo z'amahanga ngo zaba ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo arizo zaba nyirabayazana y'ibi bikorwa byose bikomeje kugenda byibasira aba basivile by'umwihariko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Biravuga yuko kandi umutekano ukomeze kugerwa amajanja, ndetse ngo inyeshyamba za M23 zaba zamaze kugenda zibamenase kuri iki gihugu cya Kongo, ndetse no kugira ngo abaturage bagumuke bikomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Kinshasa bashyigikire ibikorwa bya M23 kubera yuko yamaze kugenda isa naho ariyo ibegera. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri nubwo bwose izi mpande zombi zikomeje kugenda zihangana, nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda biba, nihatagira igikorwa muri rusange, nyamuneka iyi ntambara ishobora kuza gufata indi ntera, ndetse ikaba yaza kuba yateza zimwe mu mpagarara zishobora gutuma iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri umutekano ufatwa nk'umugani nk'uko bigenda abitangazwa. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turi bugaruke na y'ibihuha akomeje kugenda acicikana agaragaza yuko ngo ikibuga cy'indege cy'i Burundi ngo cyaba cyinjiriwe, ngo cyaba cyafashwe. Nyamuneka ibyo ngibyo nta kuri kubirimo, cyane cyane yuko i Burundi ho amahoro ahinda. Kigaragara cyo nuko ukurikije uburyo iyi ntambara imeze ubu ngubu, intambara igezweho ni intambara ya politike ndetse n'intambara y'amagambo by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose rero ni ibyo turi bukomeze kugenda tugarukaho. Igoma nanone turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. M23 yamaze kugenda mu by'ukuri itangaza ibikomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Magloire Paruku. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu bice bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho muze kudukorera subscribe, mudukane like, mudukorere share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho mu by'ukuri aho muherereye hose. Ku munsi w'ejo ibyaje kugenda bitangazwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda bigaragaza yuko mu by'ukuri hari ibigaragara. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye agaragariza ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo agomba gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, nyuma yuko ibyo bihe byose ingabo za EAC zari zimaze kugenda ziva ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngaha mu by'ukuri aha Perezida Evariste Ndayishimiye umuburo yuko ngo ingabo ze zigomba kuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zo zagumyeyo ndetse zikomeza gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo mu guhangana bikomeye cyane n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ndetse Perezida Paul Kagame we agaragaza yuko ibi ngibi ari nabyo byavuyemo inkomoko y'intambara ikomeye cyane, intambara bigaragara yuko yahise ifata intera ndetse
ndetse ishyirwa ku rundi rwego. Ibyo turaza kugenda tubibagezaho cyangwa se tubibanyuriramo, tubabwire ngo bihagaze bite nshuti bavandimwe. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye, muze kudukora subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Ngira ngo twebwe bidatinze rero, nkuko tuba twamaze kugenda tubyemeza, reka tubanze turebe ngo bihagaze bite. Ni igihugu cy'u Rwanda cyamaze kugenda kigaragara nkaho kiri guhagurukirwa n'ibihugu by'amahanga byose, yaba ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi, yaba igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba n'ibindi bihugu byose bigaragara yuko bifite mu by'ukuri ukoko muri iyi ntambara. Byamaze kugenda bigaragaza yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, ndetse iyi ngiyi akaba ariyo ntwaro yonyine ishoboka ngo yatuma igihugu cy'u Rwanda kidohoka mu kuba ngo gikomeje kugenda gifasha M23. Ibi ngibi byatangajwe nyuma yuko kandi hari amakuru akomeje kugenda acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri ngo M23 yaba ifite gahunda ikomeye cyane yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka bamwe mu basesenguzi bakagaragaza yuko mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zifashe icyemezo gikomeye cyane cyo kwinjira muri uriya mujyi cyo kwambuka imipaka y'igihugu cy'u Burundi, ari ryo tangiriro rikomeye cyane ry'intambara ishobora kuza gufata indi ntera muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko mu gihe izi nyeshyamba za M23 zishobora gukomereza ibitero byazo mu gihugu cy'u Burundi nk'uko benshi babigaragaza, mu by'ukuri yaba ari ryo herezo ry'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, kuko Uburayi bwose n'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose bashobora guteranira hamwe mu by'ukuri bagasubizayo cyangwa se bagakora igishoboka kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zidakomeza kugenda zibikaho ibice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ariko muri Kivu y'Amajyepfo nyamuneka mu bice bya Mikarati, Mikenke n'ibindi bice bitandukanye, amakuru ariyo kandi dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko mu by'ukuri hari imyiteguro ikomeye ndetse hariyo n'imirwano ikomeye cyane mu bice bya Minembwe, Mikarati, Mikenke n'ahandi hose. Mu by'ukuri bigaragaza yuko ingabo z'u Burundi zo zitaradohoka ndetse ziteguye gukora ibishoboka byose zigahangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23 ndetse na twirwaneho muri rusange. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyacu ari amakuru, ni na mpamvu tuba tugomba kuza tubabwira uburyo ibintu byose